Silakan. Kenapa nyuri neraka Pak Ustaz mengajai bab ini nasihat muradnya? Terima kasih, tolong penjelasan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niya sari pakutaan na batu di sari batanta na kana apa njo pasabaranna nari naraka jai bayna si gamburat nia. Jadi memang ini pakutaan nga biasa memang kina kutaan ng tau tuata yarga sari batanta bayna na nga ngapan njo pa ustaz di naraka na jai ngayon kodong bayna na si gamburat nia. Makanya saya muliakan jawaban yang pertama, yami antu nasabak memang jai bayne naburat nih. Jumlahnya memang jai bayne naburat nia. Ini pas sabaran jai bayne di neraka nia naburat nia. Kemudian engkau kemudian ini hadis Nabi tangkanai uridun nar. Injo neraka napacinikan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian nakana nak bita fa idza aktsaru min ahlihan nisa. Ya, puna kucini ke injo neraka ternyata jayang ngi bainia nasiagam buratnia. Apa pasabaranna nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakfurna niaki antu kufuru. Ya, kutak nami sahabat kana ayakfurna billah, apakah anjo kufur ke mangiri Allah Ta'ala? Nah, kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakfurna la ashir. Ya mi antunya ki kufur di pasangan kata lasanna di burak ninna. Ya. Kemudian sambungin Nabi ta wa yakfurnal ihsan. Nyatongi kufuru tena nasukuri pundanya kebajikan na pare burak ninna. Nah, sebab memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkadang mintongi anjo nek baine tena minton nalek bana sukuru kenye pasarena burak ninna. Punna minro mo kodong baturi jamana burak ninna nyari-nyari turusi. Ya pak nyari-nyari na sering burak ninna. Seharusnya anjo burak ninna ni sambuki baji-baji. Ya ni minimal anjo senyuman baji-baji ni sering burak ninta kana ngapan tu bapak nai mangangki kapan ni pica-pica laki mangangki kapan batungan jama. Apa kiki roki nginum kopi nginum susu nginum teh punna susu inung susu teh kamaya anjo gari capot-capot ka jadi ka anjori anua ya di kutak nangi burat ninta kamanjo sehingga dia semuliakan nyaman tongi antu pakasana burat ninta ya jadi ini ketema kundai terkhusus ketema kundai ya ki orang ini ada saya nak bita karena nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai neki antama di lalanna. Ya, punanya kita manjori lalana yakfurnal ashir, tena nak syukur di burak ninta, nakana di kurung kurina anju burak ninko, tena singkam burak ninna tawa rampik balaku, angapa na tu di burak ninna tawa ni ngai, angapa na tu di burak ninna tawa ni puji-puji. Punanya mu burak ninta nasareng kella ta'ala nasabak lo intu baine, mu burak ni kurung mu nisari pasangan hidup tapi tena pun nisari Allah Ta'ala. Jadi punanya nasareng ke Allah Ta'ala pasangan talasa, pasangan hidup tak ni sekuruki. Iya. Tuli joka ji burat nena tahu gambar na cini. Ya, tidak muna gambar na cini burat nena. Padahal Rio tun na bunga sak bunting beru. Dede. Tato do na burat nena kanana hati-hati ki sayang. Ya, tak bangkana burat nena kana ngapa ki? Tena jaki ngapa? Pokokna nanu mamu. Na sayang mamu. Sikalin na ipapareka mo ana. Tena mo. Puna tato na kana pore mati lalo ko. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu ke hati-hati. Ini terkhusus karena kita baik-baik niya. Jadi telalu ki kupuru ki burak nenta, ki syukuru ki apa nasaring ke Allah Ta'ala. Kemudian ki syukuru ki lalui yang asenna nabayo burak nenta kebajikan. Iya pun nanjame burak nenta nasike de gajina ki syukuru ki. Nah sebab pun nanu sikit memang jaga gajina burak nenta ni tong ki tulan nyare-nyare tapi pusing tu burak nenta. Salah sikit na potap pasti semperi bal repik mising lambali magi semper untuk sikit memang gaji. Jadi ini para urangi ada sana